UMLA ke VPP uba Bright Star Well Marbanyang ulapan pau ya kejing sngau diau minsim bekiwei kinong elam sengsan hima kila let show pat ba ha kapor election da kejing kular bekin pa ban bishar biang ya kamat reservation policy. Henry anda lapoi kapor badon kam ban pen urlong ya kini kamat dan bami syakmat ban ai kejing etrelang. Ulong bagi pat ba kini ban bo jingkeli ya kini ki MLA nama degi pat ba ki bala penkop bori ki ban rung syukaying darbar thau ai kejela. Uba Bright Star Well ulapan pau rui kejing sngosi halor kejing lek menti ke sorkar ban khot ya kren ye kinong elam ke VPP halor ke reservation policy. Halor kejing thau ke sorkar ya ke roster committee uba Bright Star Well ulong baka nongrem jang ke VPP nadu ningkong kalong bakam tere ban ya kren halor ke roster namar bekidang pensyong nongrem hak reservation policy ke banok shiliang bat namar kini ke daw uba arden ula kentat bandon benta hakani ke roster committee. Dan pau menem step iyo ka city na kaliang jong sarkar agba ka government kala khot ya ka meeting antai long aware ka dip ba ka government kala constitute ya ka committee wan pet alor ka roster system abi ba ka ju kami roster ka jela ka tungi kila pha XT lang receive menahi step ka por ba khatwei je khatwei sting iyo ka city ya kaba ila hot di badan nomor ngatai lagi ila bu ila kentup ini kumwei na ki member jong ke committee roster committee ban discuss taksi ila ya bu bakan long ha kapor saw baje tari kaba naswa ban update abang yo ST na kalian tongka government henry nomor hak tu segi ila kentup ya ka kerteng kejong iba arden hapo atau komiti nagaliang jong ka party kelasong laya perkhan bat min stok dia ni ka kejing syang la pen kre e kali ke city ban la pha asal ke government da ka ba iba arden ila kentai war badan benta bat kenika komiti aman nagaliang jong ka voice of the people party ka stand ka jongi nadu kasin ke baningkong oh yong ngim tre ban e kren habi bat ka rooster system namar balai makani ka rooster system ka bamentahi nak bencong nongrem kata ka reservation policy ka ba menswa ka ba no siliang mo den makata daw nakaliang kajungi yong imtre banyadan menta patikanika committee kaya ji syang la di ban pha mensi thodim ai la miet la lek ban ai te sejain du office ka khang nim sum le yo ban ai te lang sio ban ai menta ya kani sti nakaliang ka party jadi tak kata pangasuka ban brief majung joki di press berani for bat jujur bat baik tip di nakaliang ka juni nganong yu mau nakaliang ka juni kum ka party ban nakaliang ka juni kamtam south di MLA itip pakani ka isu ka bakta ha ya ki kon sama ka juni la kalong ka bawat kam wat jam lani aki jingkuli ki bapie ta aki badai nama ka daw nilalik supaya baru halor kani ka isu kawai nak election manifesto ka tungi sibun timan ila bu apo election manifesto ka tungi dai kawai na kita ka dai gani bangila ong hatu por raya supaya ba yong balada supaya ba open cup ini ka por ngin review ya ka nika reservation policy dan rai kumbaki nak kalian ka tungi beliau aingi sahut di MLA andai wala ka taru yong nginum snap rai la kren la pasang berak ko assembly kumbaki im sim layo lan oh nang ta pade nila persang ban pha ke city banong bato convene ke special session ban ya discuss kerpang ban ya perkhat ban ya mirjut ban ya tai alor ke reservation policy rewat kataru nakaliang jong government kalong kuman kam le rei dena makatara ni sapoi hadu kali ka stage government ta kumbang mapi ya kita ki wei pat ki MLA like wei nut no kasong mo pa ba no pai ba orang kam menteri jikli de yaki menteri li bangi ni pendem oh kai ka jinge ka bau pai ba uman dei niu i ni snow bat kali kata ru bangira dei ka dok kampat nak kalian jong pai ba ru ban keli ya kita ki wei pat ki MA tham tam mong squat ban hang ni tham tam kita ki political parties oh ki political parties ki bawat ka manifesto joki ilabu ya gani kilek supaya ba halor kani mamakir ki ongin review ya ka reservation policy ngai hadu mentapat ka basosi kalong ba na kaliang jongki 4 don manumno ban one smat manong to no
ini trailang ban penurlong ya kani kamat i ka banga i nakalian ka tunga mo i kiwei kelong ya teli kiwei pat kijat penriu apa poi hi kamat ke isu sa kijat penriu i ya teli dai ka basosi pat nakalian ka jungi pan kita kiwei pan i ba kitren lang pat nakasur jong kiwei mo kata ka cikeli hi ngom kasong pat ba ngata i ba pat ba nomor 2 pat ba ba pensong ki ban keren nam ta ka jike ka song pat ba ka song pat ba mau pat ba udah kaman keli ya kita tiba ni khmat ban keren na kam ta jong ki ha ka yeng dorbar thawai ka song pat ba kata